Pa ja mislim da se tu ne mora puno reći, sve smo pobijedili do kraja, evo sad nas još čeka kup. Za utakmicu danas, evo, čestitala bi prvoj ekipi Lokomotivi koja se nije predala do kraja, borili su se stvarno do zadnje sekunde, to se vidjelo pogotovo u drugom poluvremenu. Ja mislim da smo igrali jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvo poluvreme. Igrali smo od početka jako agresivnu obranu, trčali kontre i polukontre i tako smo se već odvojili na poluvremenu i ništa, čestitala bi svojim curama i trenerima i idemo još kup osvojiti. Pa mislim da moramo, dobro sad prvo polufinale kupa i one moraju pobijediti, ali evo ja bih rekla da 99% smo... Ajde. 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti. Upravo ste, bilo je davno, tamo negdje sredinom 7. mjeseca kad smo krenuli s pripremama, trebate odigrati puno utakmica, imali smo prednost iz prve utakmice s 13. kola 6 razlike, znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu, željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo, to se moglo i s porazom, nego i pobijediti, bilo je jako dobro, fantastično prvo poluvrijeme, dominantno u svim segmentima igre, nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu, moje su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije izdanje naše. Sve u svemu, ja bih iskoristio priliku da čestitam vlasniku kluba gradu Koprivnici na čelu sa gradonačelnikom Mišelom Jakšićom, generalnom sponzoru na čelu sa gospođom Martinom Dalić koji nas dušno prate, tim menadžerici, odnosno stafu iz ofisa koji brine svakodnevno nad nama, direktorici Vlatki Mihoci i njenom timu i prije svega mom stožeru, a ono najviše od svega apsolutno igračicama koje su na svakom treningu bile na maksimalnom izdanju, uključujući večerašnju utakmicu i kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni u kojoj smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26. Da, naravno ja bih volio da je gotovo, nažalost nije, treba sad biti pametan jer već idući tjedan u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu Hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultatu 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.